jora te tam di mani borok no ang SDO no saka mo sorono khairi di nei ke SDO mo bongni ko hoite sorok khairi ka ke fan hoite sorok khairi mo tamuka aro kisu area ni borok nata pura peret rok tamuka borok oro malik no dus diboi yang jagaria ne yang seboi o family no seboi kokoi khai borok khairi ka ekai root kaisa emon ekta জিনিস apone technical matter tongo root sida khaike hinge safety hinge root o ke bike accident khankai a root ni side o yang adi a root ni side o de 6 থেকে 7 ফুট e ko jaga tongna nango borok accident nang aro basina ne hinge root direct kinaro klai tola klai thaka a borok thikon thangmano accident nangai hinga abono ayang kinaro tikisa jaga extra tongna nango te 6 feet 7 feet abo hai hinai no obono ang sida khai lama tanai rimane hinga tabu oroni koyekjon batpari boro roktam khaika jaga malik no dus riwoi mo jaga ris ne block tosil SDO office o complain khlaiyo ang tini phainai ka parao phaioi sungni naikha jaga malik no sungya boroni target tamo oros rama sikon thai klangai rangsana ne percentage tanane teu kaisa family no borok hamper khainane kaisa family no borok dukuman nane sob somoy bongno pressure tonane abone norong ni thansa abone norong tomo tini o lama norok complete khaima klangnai sida ba ma khlainai sida khlaiyangkai sara tirpa bepi andolon chollai mon bagai tiprasarok nongno nai tonglak nongne batpari tomungno tiprasarok nongne o para gundagiri netagiri nai tonglak ang ro jibono khaina riya ang simna area ang tongai nongno batpari khaina ang jibono khlaina riglak percentage saje nokha saka saje o ha saka sawoi tongai tiprasa area percentage sana tawan sukde develop fast develop na nangnai tiprasa area fast develop na nangnai develop ni ulo percentage saya baje sapang khai tongde nongna rangri tongya da neta rongno je sanma jen ri tongle gari ri tongo security ri tongo joton ri tongo parani neta rok norok kam khaisa de alo falde sa dogan de puri dogan de kam khaisa de raga khaide bagan thane selana kroi abunu pura tam norok khamya na yang falde oro borok kokoi khai klang thaka yang family sep ka yang phaiga kai yang phunuk dei yang sep ka kai o family o ha habnai tui habnai bazaro tui habnai angka obo lama borok ke kelaka yang o te 10 foot ang lockdown tam kha te 10 foot kwa yang o te 2 foot na khai na mo lama sida ngai thango yang phade mo lama kokoi khai kelaka borok yang o muti ke phunuk dei oran sibi yang tan dei ikon ha de yang camera tu dei yang o yang camera tu dei na ha dei sida na de oron simi sida de sidangya yang khegri kelaka yang o khegri kelaka mo sida khailia engineer bai salaja boro sida khaina hnai mo na hade kaham kai obo sidangya nihi obo sida khang tanjak lockdown no ni ko boro family no sob somoy target o family target bor tam khaina yang o bising habrana yang o habrana are oro 3 foot jaga se kaya obo thaka kaino yang kuthuk hinga je kono gari yang side o kisa brake romjak tei khanka tola kalai ke bortei thanai bele building rang nangai yang o boktam ni thanai ba obona ang tini khairena je sakapano nangkhai neta rong ni gunda rong ni percentage thangana 3% 4% thangna nangnai toba an area ang develop nayo hambai